Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida Angola akabona perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yasabye ko baguhagarika imirwano burasirazuba bwa Kongo kugira ngo hazabe imishyikirano y'amahoro hagati ya M23 n'intumwa za Kongo. Amakuru aturuka mu diplomate asobanura ko abatetsi ba Angola bifuza kubona iri hagarikwa ry'imirwano mbere yo gutangiza ibiganiro. Mu nyandiko yasohoye kuwa gatandatu n'inzego z'itangazamakuru za presidansi ya Angola, João Lourenço, perezida wayo muhuza mu nzira y'amahoro, arahamagarira impande zombi zishyamiranye guhagarika imirwano guhera mu gice cyo ku cyumweru. Iyo nyandiko iragira iti guhagarika imirwano bigomba kuba bikuyemo ibikorwa byose byibasira abaturage b'abasivile no kwigarurira ibice bishya mu karere k'imirwano. Twizera ko izindi gahunda zizatuma hashyirwaho umwuka mwiza uzafasha gutangira ibiganiro by'amahoro bizabera vuba i Rwanda hagati ya Kongo Kinshasa n'inyeshyamba za M23. Amakuru aturuka muri guverinoma yibutsa abategetsi ba Kongo kubaha ibyo biyemeje, ariko bagomba kurinda abaturage mu gihe haba ubushotoranyi. Ku ruhande rwayo M23 ivuga ko yubahirije ihagarikwa ry'imirwano kuva muri Werurwe umwaka, igasobanura ko igira icyo ikora mu gihe gabwe y'igitero n'ingabo za leta, ibintu batavugaho rumwe n'abayobozi ba Kongo. Ikinyamakuru Actualité CD cyavuze ko gahenge kanasabwa n'abaminisitiri mu bihugu bikize cyane ku isi bizwi nka G7 imishyikirano itaziguye hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 zafashe imijyi ibiri ikomeye burasirazuba bwa Kongo iratangira ku itariki ya 18 Werurwe. Impande zombi zigomba guhura imbere ya perezida wa Angola João Lourenço umaze imyaka ibiri akemura iki kibazo. Ni intambwe y'ingenzi yakiriwe neza n'abatavuga mu butegetsi bwa Kongo. Hari ubutumire bwagaragaye mu binyamakuru bivuga ko bwatanzwe na Angola. M23 ikaba izahagarirwa na Bwana Bertrand Bisimwa mu gihe ibiganiro byaba bibaye. Gusa M23 yavuze ko yabonye ubu butumire, ariko yavuze ko ubutaha agomba kuzajya hatumirwa ihuriro AFC M23. Iyo mishyikirano kandi Moise Katumbi yayishimiye, ibyo asobanura ko ari iterambere rikomeye bigizwe muri Angola. Umufatanyabikorwa nk'uko Katumbi yabivuze kuko ari umwizerwa kandi utabogamye. Nk'uko akomeza bivuga, ibiganiro ntibigomba gusa guhuza Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro, ahubwo bigomba no kujyamo abatavuga n'ubutegetsi na societe civile. Ashimangira gahunda y'Episkopi Gatolika n'Abaprotestant muri Kongo, kandi yizera ko hazabona havuka ibiganiro bidaheza bivuye ku mutima kandi byubaka. Moise Katumbi ariko yasabye kwirinda kugerageza amacenga ya politike cyangwa amasezerano yavamo gusa amahoro yanyerureshwa ajegajega kandi y'igihe gito. Martin Fayulu nawe yashimiye perezida wa Angola João Lourenço ku gikorwa cye kizasiga amateka atazibagirana mu mateka ya Afurika kandi kizakomeza kwanikwa iteka mu ntekerezo z'abaturage ba Kongo. Yanasabye ko hashyigikirwa gahunda y'Episkopi mu maso y'akaba ari amahirwe akomeye yo gukemura intandaro y'ibibazo bya politike n'umutekano bikunze kugaragara bibangamira ituze n'iterambere ry'abanyekongo. Uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Kongo Matata Ponyo yemera ko imishyikirano ya Rwanda na gahunda y'Episkopi bigize ibice bibiri bigize inzira imwe kandi imwe rukumbi ikwiye kugira ngo makimbirane akemuke burundu. Hagati bari kukana ikinyamakuru The New York Times cyo muri Amerika cyatangaje ko ubutegetsi bwa perezida wa Leta za Amerika bwa Donald Trump burimo gukora ku itegeko rishya ribuza ingendo bitegereje ko rizagira ingaruka ku baturage baturutse mu bihugu byinshi ku buryo butandukanye harimo n'aba Kongo Kinshasa. Raporo yasohotse kuwa gatanu mu cyumweru gishize yavuze ko umushinga w'urutonde rwa guverinoma ya Leta za Amerika wagaragayemo ibihugu 43 bigabanyijemo mu byiciro bitatu bishobora gukurirwaho viza zijya muri Amerika. Itsinda rya mbere rigizwe n'ibihugu 10 harimo Afghanistan, Iran, Syria, Cuba na Korea ya Ruguru bishobora guhagarikirwa viza burundu. Mu itsinda rya kabiri ibihugu birimo ni bitanu: Eritrea, Haiti, Laos, Myanmar na Sudani y'Epfo bizahagarikwa bicagase bigira ingaruka kuri viza z'ubukerarugendo n'iz'abanyeshuri n'izindi viza z'abimukira uretse imyihariko. Mu itsinda rya gatatu ririmo ibihugu 26 birimo Belarus, Pakistan na Turkmenistan na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizahagarikirwa viza by'agateganyo niba leta zabo zidakize ingufu mu gukemura ibibazo bihari bitarenze iminsi 60. Umukozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika utifuje gutangazwa amazina yabwiriwe n'amakuru by'Abongereza ko hashobora kubaho impinduka kuri uru rutonde kandi rukaba rutaremezwa n'ubuyobozi muri mu nyangwa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Amerika Bwana Marco Rubio. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banezwe ishyaka NRM muri ku butegetsi muri Uganda ryamaganye amatora y'umudepite uhagarariye akarere ka Kawempe North yatsinzwe n'umukandida w'ishyaka NUP rivuga ko ritemera ibyavuye mu matora. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Bwana Richard Todongo mu itangazo ryemerejweho n'ishyaka yatanze yavuze ko amatora yaranzwe n'akavuyo ndetse n'imvururu zakuriwe n'abarwanashyaka ba NUP ndetse na FDC bityo ko byavuyemo batabyemera. Ishyaka NRM rya perezida Museveni nashinja komisiyo y'amatora kwirengagiza abantu 50 byabo igatesha agaciro amajwi yabo ndetse ngo hari n'andi yavuye ahandi batabaze. Ruyimbazi Elias na Rukora watsindiye kuba depite wa Kawempe North yagize amajwi 17,768. NRM wamukurikiye na Mami Farida Kigongo agira amajwi 8,593. Aya matora yaranzwe n'imvururu byavuze ko zatejwe n'umutwe w'ingabo zidasanzwe zibasiye abanyamakuru ndetse n'abarwanashyaka ba NUP. Iri shyaka riri ku butegetsi ryatsembye ko ritari bwemereye amatora ndetse ryasabye ko hakorwa andi kandi hagakorwa iperereza
hagahanwa abantu bateje akajagari muri ayo matora. Ibinyamakuru bya Uganda byanditswe komisiyo y'amatora itaragira icyo itangaza, ariko ngo yagaze ko amatora yabaye mu buryo bwemewe n'amategeko izo ntenge zose itazemera. Ishyaka NRM ryavuze ko ribugere mu nkiko, ariko uyu mwanya w'umudepite uhagarariye akarere ka Kawempe North ukaba uwabo. Urukiko ruramutse rwemeje ikirego cya NRM byaba bisobanuye ko aya matora azasubirwamo. Uyu mwanya warimo Depite Muhammad Segirinya witabye Imana mu kwezi kwa Mbere umwaka. Uyu nawe yakomokaga mu ishyaka NUP rya Cyangurira Batarias Bobi Wine. Hanyuma ariko Musenyeri wa Diyoseze ya Buganda y'Iburengerazuba yasabye abantu bose bateje imvururu mu matora ya Kawempe North kwihana bakamaramaza kuko ibyahabaye ari agahomerabunwa. Musenyeri Henry Katumba Tamare yavuze ko ibyahabaye bibabaje, ariko igiteye inkeke ari uko bashinzwe umutekano bibasiye abanyamakuru kurusha abandi, kandi bigaragara neza ko bari mu kazi. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko Musenyeri Katumba asaba abantu b'abakirisitu bakoze biriya bikorwa bya kinyamaswa kwihana kuko turi mu gihe cy'igisibo cya Pasika. Uyu munyedini yanavuze ko ari amahire ko abayisilamu nabo bari mu gisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, asaba ko babikoze no muri iri dini bihana kubera ko ari ibintu bidakwiriye. Nasimbukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe ishyaka ACT Wazalendo ndetse na Visi Perezida wa Zanzibar Othman Masoud Asumani bashinja leta ya Tanzania cyane cyane ishyaka CCM guhesha isura mbi igihugu kuko ntacyo barakora ngo bamagane Angola iherutse kubuza abatavuga na leta kwinjira bakagarukira ku kibuga cy'indege. Abanyapolitiki batavuga na za leta batumiwe n'ishyaka UNITA ritavuga n'ubutegetsi muri Angola, ariko bashinzwe binjira n'abasohoka banga ko binjira mu gihugu mu cyumweru gishize. Abarebera ibintu hirengeye bavuze ko byakozwe ari ikimenyetso ko demokarasi ifite urugendo ruri muri Afurika, kuko kutavuga mu butegetsi bidasobanuye ko utatanga umusanzu wo kubaka igihugu. Abategetsi ba Tanzania babwiye ikinyamakuru The Citizen ko kuvuga ko ntacyo bakora ari ugukabya, kuko batayobora ikibuga cy'indege cya Angola kiyoborwa n'Abanyangora, kandi uretse kubabuza kwinjira mu gihugu nta kindi babakozeho ngo bagere aho bahera wenda bamagana Angola. Visi Perezida wa Zanzibar arashinja ubutegetsi mu ishyaka CCM gutesha agaciro intara ategetse uko bakabaye bamagana ibyakorewe abaturage babo. Visi Perezida Othman yavuze ko bavuga ko atakurikije amategeko agenga abategetsi bajya mu mahanga babeshya ngo hari yatse perezida w'uruhushya rwanditse araruhabwa, ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yarizi neza ko azagenda, agasanga ari umugambi wa CCM wo kwanagaza amashyaka ya opozisiyo. Abarwanashyaka ba CCM bavuze ko Visi Perezida wa Zanzibar yitwara nk'umwana muri politike kuko nta ruhare bari kugira mu bibera muri Angola, bagasanga akwiye kwihangana cyangwa se akabigumana uko bishaka, ariko ntawe ubujije Angola kumwakira. Abayoboye CCM muri Zanzibar bavuze ko abandi bategetse iyo ntara bagenaga amahanga bakayogoga badahagaritswe. Bavuze ko nta mpamvu ya Masudi yo kubashinja kumwimisha uburenganzira bwo guhura n'abandi banyapolitike muri icyo gihugu. Visi Perezida wa Zanzibar Bwana Othman Masoud Asumani asanzwe mu ishyaka ACT Wazalendo, iri ntirivuga rumwe n'ubutegetsi. Abayobozi ba CCM muri iyi ntara bereye Visi Perezida banamwibukije ko aherutse gutuka Perezida Mwinyi ntagire icyo abazwa, bamwibutsa ko iyo dosiye itabitswe ushatse yagenza make. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko perezida w'ishyaka ACT Wazalendo Madame Dorothy Semu yavuze ko nyuma yo kwangirwa kujya muri Angola batabonye leta igira icyo ikora, bagasanga hari impamvu y'uko guceceka. Iri shyaka ACT Wazalendo ryavuze ko bibabaje kuba perezida wa Angola ari we ugiye kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bagasanga nta kintu na kimwe azageza kuri Afurika muri ebana na demokarasi, kuba atabasha kwihanganira ko atavuga na za leta zabo bahurira mu gihugu ategetse. Abasesenguzi ba politiki muri Tanzania, Kenya na Uganda bavuze ko kuba Angola yaranze ko abanyapolitiki ba opozisiyo bahurira mu gihugu cyabo mu nama yateguriwe muri iki gihugu ari igisatsi kuri demokarasi kuri uyu mugabane. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Manitswe umunyapolitiki utavuga na leta muri Kenya Bwana Raila Odinga yemeye kumesa akamugaragaza ko ashyigikije 100% perezida William Ruto batacanaga uwakasa abanyakinya bashaka kuyegura gusubiza amirwe mu isaho kuko nagiye cyangwa se guverinoma yose ikegura ibibazo Kenya ifite bitaba bikemutse. Bwana Odinga yavuze ko igihugu gihanganye n'ikiguzi cy'ubuzima cyahenze, ashimangira ko kuvana Ruto ku butegetsi bitakora iki kiguzi cy'ubuzima, ahubwo igihugu cyagira ibibazo akangari. Raila Odinga yasabye abanyakenya kwiga kubaho bakageza 2027 manda ya Ruto irangiye kuko atari we watumye ibintu bihenda ku masoko mu gihugu. Ikinyamakuru The Citizen gito muri Kenya gisubiramo Raila Odinga avuga ati murashaka ko biriya magenda, ariko se murashaka ko ajya hehe? Gachagua yaragiye, murashaka ko rutagenda se mugasigarana ikindi ki? Mutegereze manda irangire muzatora mushaka mureke guteza ubwega. Bwana Odinga yavuze ko guhura mu mpagarara za politiki mu gihugu bidindiza iterambere, abasaba gutuza bakareka ko batoye agakura ibishoboka, bidakunda bakazarikira iyo ngiyo.